Om Swastiastu. Titiang ide pedanda jungutan Manuabe. Niki distin titiang ide pedanda istri Putu Karang. Do ulake titiang mempersaingan ide Bagus Purwoyatnya. Puniki distin titiang mempersaingan ide Ayu Sri Suryani. Do kerien sedurung titiang medikse titiang megenah kumanti lahir riki ring Jagat Padang Tegal puniki distrin titiang ring Karangasem laris titiang kecunduk sarang Raben titiang temu riki laris ring Desa Padang Tegal laris titiang wentenan anak alit wantah tetiga sesampun wenten anak alit titiang megenah ring Lombok ring Mataram irike titiang lerah pengupa jiwa laris sesampun laris merasa cukup ring yuse ring pemargin titiang taler alit-alit titiang sampun kelih rike laris metu kayun titiang memanah titiang jagi medikse. Nah saking rike titiang laris matur ring semeton ring desa taler ring lingsir punika manah titiang kesungkemin laris titiang ambil linggih kadi mangkin puniki. Semeton titiang lanang rauh misan titiang sarang kudus. Titiang pinih kelih dados lanang nanging ditepengan mangkin ninten je kebatasan untuk pinih kelih pinih halit jagi medikse punika sire-sire je dados medikse nanging ditepengan mangkin puniki santukan jagat titiang iriki ring Desa Padang Tegal puniki wentenan sulinggih mangde nyambung pemargin nak lingsir sane wenten mangkin ngerarah pemargi mangde sire sane pinih dhuwur punika jagi kan kanggen sulinggih nenten wenten beda-bedaan nanging punika nganutin pemargi lingsir-lingsir titiang sane sampun-sampun mengambil sane pinih dhuwur punika. Titiang medikse ring tanggal 27 April 2009 titiang sedurung titiang medikse persaingan titiang ide Bagus Purwoyatnya niki distrin titiang sedurung pediksan persaingan ide Ayu Sri Suryani. Titiang medikse ring Griya Peling Padang Tegal Ubud
kediksain antuk ide nak lingsir titiang sane ke baos pemargin pediksa punika mau pulang rah. Om Swastiastu. Ratu sini kerana nabi sang rumangga guru tiga sane titiang. Titiang ida bagus puru, puniki kuranan titiang ida Yusri Suryani, menawita wenten pemargin titiang, wenten atur titiang, pelaksanaan titiang sane netan manut ring pekayunan ratu ida dari sarang sinamian. Punika tunasa titiang rigalah puniki mangga suejeje ngampuriang taler tunas titiang pengastitin ratu ida dane sareng sami mangdene mersidang titiang ngetut pemargin betaran-betaran titiang sane ke baos ngambil kedarmanin kuikon puniki mangdene titiang mangkulin pemargi sane becik inggih khasa punika atau titiang kewentenan titiang mau pulang rah nenten jawa nenten tios gumanti titiang ngemargiang pediksaan puniki nyuciang dewek nyuciang angge mangde mersediang titiang nyamung pemargin betaran titiang pinaken naben titiang mangde nenten putus santukan titiang uning megenah ring griya mangde mersidayang tetap memargi kawikon sane wenten ring grian titiang. Rikala punika titiang taler nganggen guru wakran titiang ide pedanda gede gunung guru saksi ide pedanda sane melinggih ring bitra. Karya pediksan iriki sane mangkin ring griya Peling Padang Tegal kemargiang nomoning Rahinosomo Kliwon Kurulut pinanggal 17 April kali sia puniki niki kesangre antuk desa adat Padang Tegal. Nabi makawen sapunika riantukan asiki pemargi puniki titiang sampun nami saking lingsir-lingsir titiang riantukan kadi ngadagen ide peranda lingsir sanerien dok sotiman warsa sane sampun lintang naler kesangre antuk desa adat sapunika turumaning mecina membukti raris pemargi nida sangkan pemargi nida presida deg-deg ajak jaga titiang riki ring Padang Tegal seperti nah nika makawinan titiang ngemargiang titi sane sampun keicen ring lingsir-lingsir titiang sapunika nika siki maka kalih riantok sampun membukti kadi pemargi nida rumah saat ide marga dewa sekala mawinan kadi mangkin pakai bajagat riantukan jagat titiang di Padang Tegal niki mageng wenten petang banyak radat sapunika yen wilang kakak punika wenten 604 kakak soroh nika akeh yen wilang titiang wenten 44 soroh. Nah untuk menyatukan puniki nah nika sampun mawinan titiang ngajageng kumanti sane ke bawah siwan jagat sapunika titiang naler kewantur ring desa Pekalman Siosan ati nyarangan
diantukan ide pemargin ide kadi perdana lingsir kadi ring griyo pelding make sian ide mina kadi ring nagi desa taman kaler padang tegal tengah naler lungsiakan kedewatan samin kenyarangan nah dua galak kadi mangkin titiang matur suksema ring sarang kami sana sampun nyarangan karya periksaan puniki. Titiang taler sarang distrin titiang sampun sumangut ngambil pemargi puniki kumati metu saking manah titiang sareng kalih nah punika kesungkemin antuk semeton-semeton titiang sami rakerain titiang ajen-ajen titiang biang-biang titiang raris titiang matur ring kramul desa taler kesungkemin punika raris titiang matur ring sisian-sisian betaran titiang ring manajan taler kesungkemin taler ring betare nabe titiang matur ido swece jagi nagingin pununas titiang. Nah punika gumadine dasar titiange nyulinggih puniki gumanti wantah nyuciang anggesarire. Taler mangda mersidayang titiang taler ngayah ring jagat diriki ngayahin jagat ring genah titiange wenten kadimangkin puniki. Kumantine suksemane medikse puniki nenten-wenten tios tios ring nyuciang ngangge daler pinake genah masyarakat menggantungkan diri kalau mangkin sedurung titiang ngambil linggih titiang ngwentenan peraraman dumering griya kesarangin nantuk projuru-projuru sami raris sirike medal ke pikayun projurun titiang sarang sami taler nak lingsir sanejak pinake dados naben titiang irike kepatutan titiang mangdene titiang megenah ring pesraman nanging santokan galah titiang akidik pisan oleh titiang galah wantah tigang sasih titiang megenah ring pesraman ide beranda gunung ring belabatuh irike titiang lungsur ajah santokan ide pinake guru waktan titiang nah irike saking tanggal 7 April 2009 niki titiang mepamit saking pesraman raris sampun jagi nincap kekaryan sani kekaryan yang ring tanggal 27 April punika pinirin titiang memargi nangkil ring kayangan linggih betaran-betaran titiang saking kawitan rauh ring linggih hide betara langit ring taman pule taler ring manuabe nah sesampun sapunike kewentenan daris pemargi mesiram ring segara raris mesiram ring tampak siring
Sedurung kelaksanaan pediksaan punika talar kewentanan dikse parikse sane rauh tiosan ring parisade talar para sulinggih sane ketur mangdetedun ide nyaksinin pemargi punika pinake calon guru nabi rikala punika calon guru saksi talar calon guru waktre. Ring tanggal 26 April punika raris pegat sumbah semeton sane dur-duran ajin-ajin titiang biang-biang titiang santokan enten-enten kesempatan malih titiang margiang nunas keiwangan ring para masyarakat sareng sami sane sewengkon Padang Tegal taler sing sane tiosan sesampun pegat sumbah raris mapinton diri ke baos kesempatan terakhir diri ke jagi natap sang calon nabi. Nah sesampun wengi niku wusan mepinton raris pelelatan makna ipunnya gumanti ngelepas kekawanan iraga sane kesebut amati raga mangdo sane do'lake kepadaman dados kesucian malih sapunika. Nah kantos semeng raris mesiram sampun wusan mesiram busana kewentanan sane memundut titiang rikala punika nganggen udang kuning puniki gumati metu saking pemargin upakara puniki mangde tertib raris memargi pediksaan antar kadi sane abdiang titiang sareng sami. Kesinahan wenten ceciren sane mekanten menawi teh nenten sami panjak-panjak duan ide betara riki uning wikan ring ceciren punika punika wenten medal cahaya sane kesaksinin antuk prajuri duwe daler semeton-semeton titiang sane megebakan ring irike ring genah pelelatan punika nenten tios kumati sulinggih-sulinggih sane punika mendaging kadi pekayun ide peranda gunung dalar betara nabian titiang nenten dados tiosan sane menjaga irike wantah sang sulinggih punika punikan ide. Bila reklama Padang Tegal sane mulihan tugas sebelumnya ke sana dolan dia pasal itu tidak ada di sini umum tapi kalau bisa menang umum proses pediksaan sane kemargiang ring pediksaan titang puniki sane ke baos mapulang rah napi awinan ke baos mapulang rah santokan ide betara nabian titiang ide pina ke guru rupakan titiang taler sane mangkin pina ke guru nabian titiang. Nah pemargi puniki ring ritat kalau petapakan puniki pinirien titiang ngandoran pemuspan ring ngajeng kemimitan taler ring ngajeng guru pekraman irike ring guru pekraman sane ke sembah irike nenten-nenten tios ide betara siwo 3 punika pinake peragan sane ke ranjingan ring ide betara nabi rikala ide napak
Nah, ritat kala petapakan punika titiang sang diksite lungsur panugrahan ide Betara Nabi. Ritat kala punika taler kemargyang pewisik-pewisik kepicayang warah-warah. Nah, iriki taler wenten metiosan ring pediksaan-pediksaan sanetios. Indik punika santokan titiang akeh medui rai sane pinake yantah ring genah tiosan dados guru putra. Nanging iriki wenten tiosne ide betaran titiang ritat kala punika ide ngenike nah cening nanak uling jani nanak tetap mengadi teken aden-aden anak punika sane tiosne ketimbang ring genah-genah tiosan. Santukan niriki titiang pulang rah mangden enten titiang meguru putra sareng aden-aden titiang. Ya santu doyo ampun. Ya, makin dilah. Mungkin dapat. Untung. Nah, coba ini bapak nih, coba. Balik bos ambil nih 4 kali bungkus nih, 4 kali. Nanti bikin telur. Nih. Yening indik daging pediksan manah titiang patah kadi ring genah-genah tiosan nenten bedanipun pemargin petapakan gumanti punika saking wusan memargi penglisan raris memargi ngasupadan ide Betara Nabi titiang sareng kali taler ketapak keicenin Suryo Pecatu nike sane pinake tanda titiang sampun sah dados sulinggih. Nah, taler titiang ngawit saking rike sampun nenten dados taler nak mapas pewayangan ide Betara Nabi. Punike unteng gumanti petapakan punike. Sang istri, ide pedanda, istri, putu karang. Kadi mangkin sampun rades pastike sampun sah rades ide dados ngemargyang kawikuan sapunik gumanti gargito pisan manah titiang napi makawenan dihantukan kadi pemargin ide prana lingsir ide kalintang lesu pisan napi makawenan dihantukan makweh penangkilan pelungan ide nalar makweh pisan dipunapin kantos rora sabsumenika dipunapin kantos pok lemah naniki kumanti ajerih mana titiang mawin titiang ring jagat puniki apa gomang ring krama ring semeton titiang ring krama Padang Tegal teh mang degelis sida melinggih sapunika turman menjantan sampun ada sida ngemargang kawikuan duan punika pemargi puniki kadiatur titiang wawu banyak Padang Tegal akeh jagat ageng sisian ida nalar ageng mang desida memargi kadida pada nalingsir nalar ide prada anyar mang pada memargi duan punika kan dangan anduk ratu punika sampun ke bawas Maraga Sulinggih. Puniki karya pediksaan puniki ke among antuk desa. Kalau puniki titiang matur suksema pisan ring projuru desa ring para kramu desa sane sewengkon Padang Tegal taler desa-desa sane tiosan sane miletin pemargin karyo puniki nenten mesidang titiang nyarce siki-siki santukan preside pemargi upacara puniki antar titiang ngayu braga pisian malihne titiang matur suksema banget titiang merasa patut taler ngayah ring jagat puniki malih pisan titiang
matur suksemo. Om Santi Santi. Om